муска шоҷии 13 сола шояд ба як хонандаи маъмулии мактаби миёна монанд бошад, аммо ҳамагӣ як сол пеш ӯ бовар надошт ки метавонад ба мактаб равад. толибон баъди ба сари қудрат омадан дар моҳи августи соли 2021 таҳсили духтаронро аз синфи 6 ба боло манъ карданд. оилаи муска мегӯяд, зиндагӣ дар низоми толибон хатарноктар мешуд ва онҳо маҷбур шуданд аз Афғонистон фирор кунанд. муска ҳоло хонандаи синфи 7 яке аз мактабҳои Калифорния бо номи хонаи кӯҳӣ аст. мактаби ӯ дар 100 километрии шаҳри Сан-Франсиско ҷойгир шудааст. اگر فعلا در افغانستان می بودم چانسزی برم داده نمیشد که در مکتب درس بخوانم و اجازه از زیر نداشتیم که مکتب بریم و متاسفانه ای سر همه صنفی های ما و هم دوره های ما که ما در صنف 3 و 4 کتشان درس خواندیم و مترستن فعلا نمیتونند که مکتب برن. сират шоҷӣ бародари муска мегӯяд, онҳо хушбахтанд ки тавонистанд ба амрико кӯч банданд. یکی از بهترین مزایایش همین است که فعلا مسکا در پالیما میتونه که به مکتب رفتن خود ادامه بده و ما در این عرصه بسیار خود خوشبخت احساس میکنم و همچنان بسیار متاثر هستم به خاطر دخترای افغانستان. толибон на танҳо таҳсили занону духтаронро дар мактабу донишгоҳ манъ карданд, балки ба онҳо ҳаққи кор дар идораҳои давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятиро намедиҳанд. рафтани онҳо ба боғҳои истироҳатӣ ва толорҳои варзишӣ манъ аст. зуҳал шоҷӣ модари муска ва сират дар Кобул омӯзгор буд. ҳамчун як донишманд барои ӯ таҳсили фарзандонаш аввалин дараҷа аст. مشکلات عمده و چالش زیادی که من خودم روبرو شدم این بود که من خودم نمیتونستم درایو کنم و اینا را همیشه یا کسی از دوستان می بود میرساند یا پدرش میرساند. واقعا این بر من سخت بود. وقت تایم رخصتیشان میشد حیران میشدم. муска баъзан дар бораи он духтарони афғонистонӣ фикр мекунад ки натавонистанд афғонистонро тарк кунанд. هیچ وقت دخترایی که فعلا نمیتونن مکتب برن یادم نمیره. همیشه هر روز دعای ما و آرزوی من این است که مکتبا بخیر برای از او باز شود. толибон ҳамвора мегӯянд ки манъ шудани таҳсили духтарон як чораи муваққатӣ аст, аммо мунтақидон мегӯянд, аз ҳукмронии толибон зиёда аз 2 сол мегузарад, аммо онҳо ҳанӯз ба таҳсили духтарон дар мактабу донишгоҳ иҷоза намедиҳанд.